Football Titi parjanga somthum pariatna ngai khavele don ta ila Nigerian footballer ball thiam zethin JJ Okocha hian ti hian soin ke hi football khovela dribbler ro pui berkania Messi le Ronaldo teme po hian min hnai phak lo shim Ronaldinho po khan ka hnen atangin dribbling azir thinani football ka kheltan ma zonga khan keima anga dribbling thiam anom ngai lova football khel ka cholsan hnuwa po keima anga dribbler tha an chuang lo footballa dribbling skills le technique in mu zong te hi atam ber hi keima atanga chuagania abul tan tu kania keima chin chua ani hemi konga hian min hnial po ani mai theye ma se thudik ero aom reng don ke khan kan khing puite laka khan dribbling ka tina sa thei ema wangin kan khing puite kha tluin grass te po an ei hial thina dribbling hi ka wanglai hun zonga khan ka chakna ber ka that zualna berani ti chuan tun thleng po hian keima aya dribbler tha hi an la om lovani ati JJ Okocha thil soi hi nial tu an tam hleya chungzinga chon kan tel ve nge ani hi dribbling skills moi tak ching chuak tu bera kan ngai Swiss playmaker Xherdan Shaqiri hi athom are taviau maya achan pakhat chu club langsara a khel tak lo wang ani in khel achol san to emo ti te po kan om mai thei ma se ani hian in khel ala chol san lo ti hreta ila tuna hian kumsom thum pathum mi ni in a khelna club tan ala tal hiar hle tuna hian anram Switzerland club tha Basel tan a khel meka aton hria thatak le a theina sang tak hi Basel hian an chhor hle bok Shaqiri hian season kalmeka Basel tan match somthum pakhata khel towa an key player zingami ani goal songpanga le assist songpanga nein match somthum pakhata tang hian goal contribution somthum loi aneya team tan ala tholok cher hle Xherdan Shaqiri soi hi chuan mitthla a thil pakhat alo langtel thina chu achon hi ani he Swiss playmaker hi fitnga le inchi sari chawa sang ania mizo zinga tunlai thangthar atanga te phei chuan ate pol ani hial ome ma se football khovela level sang bera ading khochuak ve tlata Bayern Munich le Inter Milan ba ka Liverpool kor thlengin ha pha ka Champions League choilo player langsar tak an ther fura ma se Xherdan Shaqiri hi chuan Champions League no moi hi tum ni lai a choya ni kha apalian lova ma se a hlotling hle thowa a theina milin a khel chuak thiam te po ati theyang chu football a hian palian lotan survive tak thei ani lo tia then khatin ngai dan mol mang tak an nei thin adik lo ti fia tu ani bok ome France player thang duang Lyon ki player ni mek Ryan Cherki hian sum uma football khel atum lo hleya ti hian soin Saudi Arabia football khel hi chu katan chuan latakani ka ngai tu na lua phak tu zingami ani lo shim ni tin euro maktadoi zaruk min pezia don po ni sela kakal chuang lawang Europa hian in khel ka duwa he hmuna hian nuam ti taka khel zel ka du ani ati France player kumsom thi pakhat mi hian season kalmeka Lyon tan match somthum pariat khelin goal som pakhat akhunga assist som pariat neitelin match somthum pariat atangin goal contribution somni pakwa anei tling der towa club lian jok tenen po soizom ani na sa hle chubaga chuan Saudi club ten laklu tuma antin zone zinga atel ni point soi thin ania ma se ama hi chuan European football chua sana du lova sum awangin abuai ei lo thu sum uma Saudi football khel atum lo bur thu asoi chiang ani anni ang wanglai hun la thleng phak lo tan phei chuan football level sang tak khel zel hi thil du om jok ni in alanga ma se mishing kanin angvek lova wanglai taka sum te po an om nual to kha Cherki ero khatiang kha ani ve lo ti achiang hle Chelsea hian transfer line player an la lut tam thin hleya sumpo an seng tam thin hle chumi phena chuan football transfer kentel player an laklu theina tura player agent te an min na pakhat ni bok agent fee a Chelsea hi anin seng tam hleya azonin kumhni chung chu English club jinga agent fee a in seng tam ber club an ni England footballa thunei tu sang ber the football association in thu chua an siama English top 5 division club mipalam le top 2 division mechelam an zir chian na a football agent ne na sum petam ber Chelsea an ni thu tarlan ania tun zir chian na hian kumsani somni pali February ni atanga
kumin sang ni somni panga February ni thum thleng huamin Blues sian an mi patim thuam chakna tura player an lak lu na konga agent fee atan pound maktadwe somruk chuang shet an seng ani English Premier League B ka club somni te hian agent fee a pound maktadwe zali pakwa point pakhat zet an senga ma se kum masa khan pound maktadwe zali pakwa point panga an senga an tla niam ve shet an tlang niam na ero atam lem lavani meichelam Super League ka Chelsea hian agent fee a suman seng tam ber boka pound nuai ruk sing ni sang ni zaruk pali an seng tling ni in tarlan ani Real Madrid player ro puizing ami Luka Modric hian EFL Championship Club Swansea City FC a neitu ni na neiturin investment lam akal puya investor le co-owner ni na kopin Swansea hian club neitu zinga atelta ani kumsam thum pakomi in khela chawsan lo Croatian player ro pui bera soithin ni bok hian Swansea hian neitu ni na hi Andy Coleman, Brett Cravat, Nigel Morris le Jason Cohen tenen intro min Wales club hi ramro puizoka lankai antum don Modrician amain club a neitu ni na ala nei lova heting lama hian Swansea hi abultan na ani Modrician soin he thil hi katan chuan remchang phurom takania Swansea hi ngel nget tak niin fans an nei thaboka in elna sang ber khel theitura lankai kantum don ani in elna sang khel chungchanga ka ton hriat te hi club tan tangka ya ka man thei ka beiseya ka tumber chu he club hi thataka thlopa a thalama thantir zel niin malam hun ti eng zel tura tuna tanga indin hi ani ati South America khomwal pui tuam tu CONMEBOL in kumsang ni somthum FIFA World Cup atan ram samruk pali tel ni se FIFA World Cup kumzatlin lom na ania hun big ania wangin atam thei ang berin he hun lom om big lom nan hian FIFA World Cup hi khel se tia FIFA nena rodnan thlen chu CONCACAF lam chuan an thlop lo thu an soi ve leya thu a in kal taruk mai CONCACAF hi North America Central America le Caribbean tuam tu ni in FIFA hnuaya football governing body lian jingami ania anni hi chuan FIFA World Cup a ramti pun hluai hi an duri lem lavani Newcastle manager Eddie Howe hian pathini zana Newcastle in Manchester United an ma chhon tumin a team akai hruai thei lova kumsamli pasari mi hi ni engemoti chung adam that lo nuwa in entirin damdoi ina admit anita ti club lamin thu chu an siam towa ti chuan anat na po hriat ni ta in pneumonia alo nia enkolna thatak dongin thatlam apan zelti tarlan ane Real Madrid manager Carlo Ancelotti hi football khovela manager ro pui bertejingami ania lotlin na sangpo achang tam to hle Italia AC Milan akai hruaila in champion no moi choi thei zongjong zinga Europa League ti lo a choi pui veka Juventus akai hruai chung rei lo te a po champion no moi a choi man tho Chelsea a po English Premier League FA Cup le Community Shield a choi puya France a PSG League 1 a champion puya Germany a Bayern Munich Bundesliga le DFL Super Cup a champion pui boka Spain a Real Madrid hun hi akai hruai ta no moi choi thei ang zongjong a choi pui vek bok Carlo Ancelotti chau hi European Top 5 League kan ti thina League champion no moi choi vek thei manager om chuna niya English Premier League La Liga Serie A Bundesliga le League 1 a te a team kai hruai champion no moi a choi pui vek towa record ro pui big a chel mek ani ma se champion no moi somthum chuang a choi to chung hian a team kai hruai no moi a choi pui te hi season dot lea hum him zui anei khat lea Germany a season thar khu honna DFL Super Cup a kumzonin no moi a choi ti lo chu eng no moi ma season zonin a choi ngai mi lova major trophy phe chu angai season zona choi anei mi lovani league champion no moi ani emo Champions League ani emo Super Cup po ni sela Ancelotti hian kumzona choi atingai tlat lo ani hi European Top 5 League a champion kimvek om chun manager ani kan ti kha a record hi aro pui hlea Champions League a po no moi tum nga zet choi tling to in ani hi manager lotling berta jingami ani Seattle version shema Ancelotti hi player ani lai po a top player jingami player angle manager anga lotling tak mitlem te jingami ani ya player ani lai khan Roma tan Serie A le Coppa Italia no moi choi mana AC Milan tan awang lai mangin Serie A Coppa Italiana le Champions League kan ti tun ma European Cup ti thinte
European Super Cup te Intercontinental Cup chenin a choi pui man veka player hlotling tak ani hnuin manager hlotling tak ani zui le ma se ramtan ero ro puilu tukti tur ani ri lova player ani line an ram Italy sangkha zakwa samkwa FIFA World Cup a pathumna ani puya manager ani hnuwa ram en kol ala nei lo bok Carlo Ancelotti hi manager ro pui tak ani pialama hian kan soi tak ang khan major trophy angai kumzona choi anei mi alo hi hei hi season kalmeka Real Madrid UEFA Champions League an champion tirin omlo tu mitam takina anrin hlelna lian tak ani phata a Real Madrid hi Champions League champion lion nia ma se an manager ber hian major trophy ngai season zona a choi ngai tlat lawa wang hian Real Madrid po hi tun season a Champions League a champion lo tura ngai an tampha hle Nizan Khan in Alnathen khat khelchun zomania chungzinga chuan English Premier League a Bournemouth in Fulham mikhwalin goal khatluna match a hian minute khatna second somnga pathumna Semenyo goal khung mangin mual nei tu Bournemouth hian chaka ti hian English Premier League a Bournemouth hian match somthum pahnih khelin tum som pathuman chaka tum kwa draw na yin tum som an tlom point somli pariat an nei meka tebula pariat na anin hlangka ya an hne tak Fulham chunga an omani La Liga a match khat khel ni bokin Atletico Madrid le Valladolid anin machona goal ruk alut Atletico hian goal chuama sain mikhwal team Valladolid hian minisomni pakhat na Mamadou Sila penalty goal mangin man ruaya minisomni pangana Atletico Madrid hian Julian Alvarez a penalty goal mangin an sut vele minisomni pasarina an team manager fapa Giuliano Simone mangin an goal nina an khung zuya heminu hian goal dang lu bellok lovin second half a ero goal thum alu bela minisomnga parungna Valladolid hian Javi Sanchez mangin an sipuran suta in khel borok tangzui hlema sela minisom sari pakhana penalty tang vekin Julian Alvarez an Atletico Madrid ma asoi pui velea minisom sari pakwana Alexander Sørloth khung belle bokin Atletico Madrid hian goal ni in Real Valladolid hi an ne ani ti hian La Liga tebula Atletico Madrid hian khel samthum pakhata tum som pariat chakin tum quadron neya tum lian tloma point samruk pathum nei mekin tebula pathumna anom chun zoma anchunga om Real Madrid an phak lona point thum chau ni ta in matrai tu Barcelona an phak lona point saria antizim tabok Alvarez in Atletico Madrid a hian season khatna mangchau ma sela atlang nel ngal hleya La Liga B ka hian match samthum pakhata goal som pali le assist tum ni nein in elna chithum Atletico Madrid tan hian a khela chuta tang chuan match somli pariat khelin goal somni paruk akhunga assist tumnga anei telbok Julian Alvarez hi Atletico Madrid a hian an player poimo berte zingami ani ngal der Italia Football League sangber Serie A po khelchun zom ni in Napoli in Empolian mikhwala goal thum luna match a hian mual nei tu Napoli hi sithum final chak Napoli tan Manchester United player Luis Veve Scott McTominay le Romelu Lukaku te an che thaleya McTominay hian goal ni khungin Romelu Lukaku siam sak Veve atangin Scottish midfielder hian goal ni te hi khunga Romelu Lukaku hian assist tum ni anei ba ka goal khat khung vele bokin Napoli hian sithum fain Empoli hian neya point thum an hlo chuak ta ani Napoli tan United player Luis McTominay hian season kalmek Serie A goal riat khung to in Lukaku hian goal som pahnia khung towa United player Luis pahni hian Serie A season kalmeka an pahnia an goal khung bel khom hi goal som ni atling der to ani ti hian Serie A season kalmeka Napoli hian khel somthum pahnia tum som ni chakin tum riat draw an neya tum li an tlom thung point somruk pariat an nei taka wangin an chunga om Inter Milan nen an kar antizim le tashet boka point thum chawin ma hroi tu an phak lova champion base na sang tak an nei chun zom zelani Lukaku bikhen Napoli a season khatna amanga ma se atangkai ngal hle in elna chini a khela tangin match somthum pahnia khela goal som pahni khungin assist som pakhat anei tela match somthum pahnia goal contribution somni pathum lai anei tling der to Chelsea in an man that zolo hi Napoli hian an mangtang kai hle zan ina in elnathen khat khelchun zom tur ama chungzinga chun UEFA Champions League Quarterfinal second leg an khel ran dona zalai peldar som pahni le chan ve hian Aston Villa khelmola PSG an lenglu dona
hemi huna vek hian Borussia Dortmund khelmuala Barcelona an leng lut dawn ani Aston Villa le PSG a hian first leg a PSG gol thum gol khatin an chaka zanina hian Villa khelmuala anin machon ve le dawna English club hian gol ni phursa in Paris club ro pui hi an mi khwal dawn ani European competition a Aston Villa hian French club hi tumlian machon towa tumthum an tlom tum khat ero an chaka chu Villa Park zanina PSG an mi khwalna hmun tura hian niin gol ni gol khatin lilan hneya chu UEFA Conference League ka ani Villa hian an match nung ber English Premier League ka Southampton khelmola sithum faya chakin gol khung an har sat lauti an lan tira PSG ero Champions League Quarterfinal first leg Aston Villa zanina an machon tur gol thum gol khata an hne na kha match an khelna nung ber ani zanina hian team pahnih player zinga Aston Villa player Lucas Dean Disasi le Kamara te yellow card an choi le ni chuan next round an lut ani point match khat in khel theilowa hrem tur ani dona PSG lama an midfielder poimo Fabian Ruiz chen yellow card a choi le ani chuan semi final first leg a khel thei don lawani in khel tur dang Borussia Dortmund le Barcelona a hian first leg a Barca semi final chak towa European competition a Dortmund hian Barca hi an la hne ngai mi lova tum rukin machon toin tumlian tloma tum ni anin ne tok Barca hian season kalmeka German club thum Champions League a hian an machon towa an hne vek chuta chuan zanina an machon tur Dortmund hi tum ni machon toin league round na gol thum gol ni in Barca hian chaka quarter final first leg a semi final chak boka Bayern Munich po goli gol khatin an sop ani first leg a semi final an tlom to wangin Dortmund tan Barcelona le thal turin thilmak athlen angai hial ome Dortmund player zinga Karim Adeyemi te Maximilian Bayer te Bensebaini Kuto Gurasi Ryerson le Sabitzer te zanina yellow card an choi ni chuan semi final an lut ani point semi final first leg a anin khel thei don lova Barca lama hian an defender Inigo Martinez an yellow card a choi ni chuan match khat hrem ani bokang transfer thule ngai thak chun zomila Sky Sports in tar langin Arsenal chon Bayern Munich atangin France forward kumsom ni pariat mi Kingsley Coman laklu antuma Bayern Munich club how tu te engzat nge an cherang ti chungchanga te an dor mek ani German chanchin bulian built-in tar langin German club Frankfurt chuan an striker Hugo Ekitike chu amanan chiarta a kumsom ni pahni mi France striker manatan hian paun maktadoi somriat paruk point pathum tal an phuta Arsenal le Tottenham ten an be sei mek ani Spanish chanchin bulian ten tar langin Tottenham chuan Wolverhampton atangin Matheus Cunha kumsom ni pangami laklu nge yan tuma an club record siamin huamin paun maktadoi somruk panga the chua anin huam The Sun in tar langin Crystal Palace chuan Manchester United le England forward kumsom ni pasarimi Marcus Rashford tuna Aston Villa alona khelmek hi laklu antum iNews in tar langin Liverpool le Everton chuan Sunderland atangin kumsom pasarimi English midfielder thangduang ta Chris Rick laklu antuma anin chu mek NBC Sport in tar langin Manchester United chuan an goalkeeper chathalei theilo kumsom ni pakomi Andre Onana tu ni pui transfer kong ka hon huna hian shal antum lova kol chun zom antumani Italian chanchin bu ten tar langin Manchester United hian Argentine forward kumsom ni mi Alejandro Garnacho hi aman phu toka an ngaya dor tu anom chuan an shal phala Garnacho hi pan makdoi somli aya tlomin shal an phal lo thungani Fabrizio Romano tarlan danin Manchester City chuan German midfielder kumsom thum palimi Ike Gundogan chu contract anei mek po sei sakin kumsani somni paru khleng dai contract anzia thar puidon Sky Sports in tar langin Real Madrid chuan Manchester City le Norway striker kumsomni palimi Erling Haaland lam an on vele ta Brazilian forward Vinicius Junior hian Saudi Arabia lama panani chuan Haaland a hian thuk takin in sorbing antum donani Spanish chanchin bulian ten tar langin Barcelona chuan Brazil forward kumsomni pariat mi Saudi Pro League club tenena soizom Rafinha chu amanatan paun maktadoi somsari pariat an chiar ani ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thlak thechin chu nile photro se